ndiko livhuwa hu khou tevhela mafhungo fhano kha Belrand News vha tshi khou avhalelwa nga Rofhi wa Tshikovhele. Tshigwada tsha vhasedzulusi vha dzitshaka tsho wana nḓila i mangadzaho ine sele dza shumisana ngayo u itela u ḓitsireledza kha mutsiko wa oxidative mawanwa ane a shandula nḓila ine vhathu vha pfesesa ngayo vhulwadze ha swigiri. Tsedzuluso yo gandiswaho kha Journal ya Science yo dzumbulula maitele maswa o topolwaho vhukati ha zwipiḓa zwivhili zwa ndeme zwa sele, mitochondria na peroxisomes, zwine zwa thusa u langa mutsiko wa nga ngomu na u tshinyadzwa. Zwi tshe zwo ralo, mitochondria ndi dza ndeme kha u bveledza maanḓa ane a ṱoḓea uri sele dzi kone u shuma. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Yunivesithi ya Toronto. Vhorasaintsi vho tumbula mulambo we wa vha u tshi wanala vhubvaḓuvha ha Antarctica miṅwaha ya miḽioni ya 10 yo fhelaho. Vho shumisa thekhinolodzhi ya tshizwino u dzumbulula vhupo ho dzumbamaho. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Durham University yo anḓadzwa kha Journal ya Nature Geoscience. Muthannga wa ḓo vhonala a tshi khou gwa vhiḓa ḽa khaladzi yawe mavhiḓani ya dopeni shanja kha ḽanzhelele u ḓo ḓivhonadza phanḓa ha khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Thohoyanḓou matshelo. Muhumbulelwa Thabelo Ḽidzebe wa miṅwaha ya 30 o wanala a tshi khou gwelula vhiḓa a sumbedzisa uri u khou ṱoḓa u panga maluvha. Zwa zwino muhumbulelwa u khou vhoniwa mulandu wa u tshinyadza vhiḓa zwi siho mulayoni, violation of grave. Tshifhingani tsho fhiraho musi khothe tshi dzhena, mulandu wo fhedzisela u tshi khou pfukisela phanḓa kha ḽa 15 Fulwana 2025 nga ṅwambo uri vha vhulamukanyi vha khou sumbedzisa uri muhumbulelwa u kha ḓivha fhasi ya madokotela. Zwo ralo muhumbulelwa u kha ḓivha tshiṱokisini. Vha tshiimiswa tsha Vhembe Concern Group vho Richard Mukhaninga vho sumbedzisa uri vha ḓo bvela phanḓa na u tikedza muṱa matshelo khothe. Mugudisi wa u khwaṱhisa muvhili na mutakalo wavhuḓi Thabang Mabata a bvaho ha mashamba o thoma na mbekanyamaitele ya u thusa vhathu u fhaṱa mivhili na mitakalo yavhuḓi zwi tshi ḓa kha sia ḽa mutakalo, uri u vhona uri vhathu vhanzhi vha na malwadze o fhambanaho lune u khwaṱhisa muvhili zwi thusa uri malwadze a songo endelela sa vhulwadze a swigiri na malwadze a u tou pfukela u tou bva kha lutsinga lwa muṱa. Mabata uri o dovha hafhu u sedzesa nga maanḓa nḓila ine mbekanyamaitele ya ḓo thusa ngayo u thusa u fhungudza mutsiko wa muhumbulo, zwine zwa vhonala hu khaedu kha vhathu vhanzhi. Nga tshifhinga tsha musi a tshi khou amba o ṱahisa zwi tevhelaho. Ri tshi ya kha mafhungo a vhori exercise zwi thusa hani kha mental health. So kha mental health ri vha ri khou sedza nga mafhungo uri in most cases ra vha ri khou amba nga mental health, ri vha ri khou amba nga mafhungo uri ri khou tea u vha ri khou reduce stress na dzi depression. So musi ri khou exercise una hormone ine ya vhidzwa upfhi endorphin ya kona u releasiwa during the exercise, and then ine ya vha uri ndi mini, it's mostly known as the feel good hormone. The feel good hormone ya ita uri you feel good about yourself, and then zwine zwa vha uri mini zwina fhunga nga hetsho tshifhinga zwa amba uri vha ri khou improve mental health nga nḓila eneyo. A khou guma ngorali mafhungo fhano kha Belrand News. Muthetshelesi kha vha ḓi bvela phanḓa na u ri tevhelela hune vha ri wana kha Spotify, X, Twitter, TikTok na kha YouTube, kana u ri founela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vha vhuyelana o tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Awanga ne zwi ḓa kha sia ḽa masheleni, Belrand Brands ndi tshandulo yavho. Ri vha thusa musi wo hanganea lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: tshiḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belrandbrands.co.za. Belrand Brands ndi vhahadzimisi wa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.